Kasi ada also si demo to birum motion Manipur da kang pirang thogi ba si social media na bari su bana lengang ngi so de heli haibisni so Mr. Speaker sir social media na bari su de habela se de egi disturbance membership chui misinformation disinformation mari le da video clips sing irang asida pushilakna khushau na lai ri ba Manipur gi praja miyam da mai de gi heli na thogi Mr. Speaker sir adu ngasi thogi ba Manipur gi kang ki irang ase kari de gi kamdom na kanana thola kino ha se egi disturbance ba bi business sing khang da bun uzai ai mek se ga thamjik 2011 की census ता मणिपुर की population ओइरम population अतुगा 2011 की मखादा ओइरम मणिपुर की population ता अतु की मनि खेतननि Mr. Speaker मसिदा disproportionately हेंगलकिबा मणिपुर की population growth असिना ताकदि मणिपुर लेंगाना border fencing मति चाना तौदबना illegal immigrants कयामा मणिपुर की चिंगी लमदा चंगसिलखरे हाइबसिनि मसिना मेगार खुदम मोइनि Mr. Speaker मसिकी सुमतका चंगसिलखिबा illegal immigrants सिंग असिबु अखोइना मणिपुर गवर्नमेंट थिंगहोबगी मुहुता मखोइबु vote bank ओइना सिजनना मखोइबु सक्सेसफुल पिरुबा असिना नसि इरांग असे थ्रोक नबि यामना चौ मेन कोस असे मसिना नि मणिपुर इरांग असे थ्रोक नबि दमकता मरि चुरी बाहाय वफम से थमजेगे मसिदा सोशल मीडिया न मरि चुकी लेके अन नसि टॉपिक असे लालिस मखात्रा पर Mr. Speaker सा कुकी सिंगी मंगान ओरिबा कुकी एमएलए सिंगी मरक्तगी Minister ओरकनी हादगी आशा अल्दा कुकी सिंगी हिंगनबगी पांबय अमत नारबा पांबय म ओरिबा कॉफी प्लांटेशन की मायोक्ता वार ऑन ड्रग्स लाखिबा मणिपुर फंगलबा काना मिनरल सिंग असे एक्सट्रैक्ट तौदा मखोना इकोनॉमिक होल अप तौबा हारिबा मंगान म्याम से करकना मरम ओइना मणिपुर गवर्नमेंट की मायोक्ता ए पीने बखोना मतमदा मैतै थ्रुत ताइना खिबनी हाइबदा हाइम थोलोय अदुना ngasi की टॉपिक असे अमखन लालिसा अदुना Mr. Speaker करिगुम्बा ngasi की फिल्म टॉपिक असिदा मणिपुर काउ की नाम थोलिबा से social media na mari chui amsu masida lenga nong so lai har ma tar de ai samang na singa si treasury de phone de topic se support tong sir ma yam ya to na si topic se palam ni ba heli har of masida na si topic se tonga da magi na puchi gada ba ya topic mo na na si topic asida aya na strongly opposed to triple so na si film topic se make singa lali ham du na kina makta ai yo strongly argument sing Mr. Speaker sing munda ta mana ma thamjige Ahmad Mr. Speaker sir ngasi thokiba Manipuri khangluki Iran asidi matam kayagi mamangdagi India ki divide and rule policy ki mapana habiba ek ama oiriba Manipur Land Revenue and Land Reforms Act of 1960 habare MLR and LRA asin oiri Mr. Speaker masina haibadi Mr. Speaker sir tampata laiba phun amatana chingi lamsing khundaba yadaba haiba ek asina maram oirina Manipur laiba miyoi sing asina ngasi thoba chingi lam kristo to namdri Mr. Speaker Luna government masiki India ki divide and rule policy ki ek asigi mayokta wafong am phaba thamkhidabana amsu wafong am phaba thamlatribana ngasi film masik helpani habada hanam thogol Mr. Speaker karigumba Manipur da leriba mitei amsung mitei pangal atopa puru kayamar chingda kudaba yaram taragadi ngasi thogol irang se thogol mahane thamjige Mr. Speaker aduna ngasi ki topic amkusu dalisa makata Mr. Speaker sir yamna naningai oiba wafong mana Mr. Speaker Irang asi horpuma tamda honorable chief minister na tampaki lamu control tawo aduga amidst na chingi lamu control tawlagi haiba of masida action da yaki basi apani Mr. Speaker masina may action na tagin madudi India ki divide and rule policy da Manipur government ki saruk yaure hai masina may klarba khudam oiri Mr. Speaker sa adana matam da karik mafam ma hayam duna Manipur amsu Manipur ki chingi lamu amsu tabaki lamu asi chamana ba miyeng ngam tarag ngasi thoi ba irang asi karik ba solution ma paru pa yabaki yamna awa chances lay Mr. Speaker adana ngasi ki topic ase lalisa so makata pa Mr. Speaker sa irang asi horko matamda Manipur da state government ki power si lotion duna India government na Indian constitution ki article 355 habidi India na kolbi state amade external aggression war la kunna turn armed rebellion la kuma tamda mayok na kadabani masida state government ki makya pa yati hari ba ekase masakutan mapangan kan Manipur chalai ki Mr. Speaker sa masiki sumatakta khanghaudana Manipur ki chief minister na asukyam na Manipur ki irang asyam kaliba amasu tongan phuba ma ki damakta phega faina lebre haina khanglaba state akoi ki central government ki michang na changba ki mong da Mr. Speaker action na khanghaudana CM from the resign to Mr. Speaker masi yam nang nga ro ko masi maram mo na Indian constitution ki 355 kasi mo mapana ha iba Indian constitution ki 356 presidential rule asya lahat na Manipur ngasi phobol dai Mr. Speaker sa lune na lega ngi so kasi kaya matika ba so ina gi ha mo Mr. Speaker sa ngasi phoba Manipur go mena mas sema ngam na NLC America phobol da mo chana ngam na Mr. Speaker sa ngasi phoba go mena mas sema ngam na lady hoji phoba article 356 sa chalai na lady Mr. Speaker sa masi mo government ke asal benar tanah masih social media ni kut jauh yang masih social media ni mari cuci habis kandung na high itu ai ni dasar biasa ni bersih atau na mama ada banyak facts and figures sih ngasih na ngasih kita ni topic kasih messing lalu yang kalau pada ai
Treasury Bench membersing asisu topic sigi opposition da lening bagi apa ma for dem adom adom mai tum da tari ba ministry da make sing ko phamjai so adana nasigi mai sing na la le kan motion si house gi kena yaw da we to do bi kina ba Mr. Speaker sagi langkak na puni sinjai